Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kaniga por, kaniga step, yong ka, niga ski, yam lang ini, yo wipe na muram, yo ni umo sa kamo, umo wa pangkaman niga sinong mo put warakowi, wato yaga umbam umdi, neven tayong kaniga sinong, to ka poi pot sinong pot hang, ublay kulang ye I waro, ublay kulang. Di nak sonstong waro, ublay kulang, iwem kti waro, how chna, how pendiang, ye kadiga hani po kachnang muput cijarmu. Menteri Kesorkar Jelau ba Lahkmen Rymbui haga hinyo trik no opera ula Plie Paidbah ya ka Mupyut water supply scheme ka balatei haga jinglut ka bah hinyo klor saupu arlak khat khandai haja ndrus pa tengka ling ba jal jivan mission ya ka balasna pendep tang hapo sisnem haga jingalang ka bal pelong haga snang Mupyut asak hilang daka executive engineer jang ka PHE electrical division ka kong arkenjing ki Paidbah nong snong jong ka snong Mupyut bat ki wahe snong naki snong ba pher kat kum ka jinga thu jong ka kong arkenjing na kani ka scheme umbam umdi jong ka Mupyut water supply scheme on sa sam ya ka umbam umdi shaki south park khat nyau tuli gilong yeng jong ka snong Mupyut wi le chnong ko ongi ko snew sarong ko ong mo to ko chnong ko la uyo ki south park khat nyau tuli gilong ro ki yong ri wai wa kam ka kendon yung JJM Mupyut de skiat pam to uyo ka scheme ko he kat kani ngai ka chnong Mupyut naman ko embahatam ko dei kia dei jing yo ki yung nang khamat wo kia wo dei ni ka scheme yo ikin ka scheme ko he ka scheme yung Mupyut de skiat man ka accommodation ne ba wo de jo em ka water supply scheme chua ngai dei jing rap dei jing wo dei jing kia dei jing kia yung nang khamat yung i de wo dei yung ka scheme ko yo ai de scheme ko to me uyo ika scheme ko tumim to so may bahay de o kandon cha ko kandon ko agad ko accommodation ani may the accommodation ko le yo ika po sign ko accommodation scheme lap ko may bahay kani ko scheme yung Mupyut able ika na pumping scheme o to empty source kiwa biyang mulai de gravity katele ki source lugo pa nam kam do so tli ne bahay de ko mim lap ko do kure ika pumping scheme em kami chibon ko isa may bahay em kami Ado tanya ngalay na kikor ki bajangay yung MCL na ito chinas kipom na ito katop le haman gagohe na ibahaw hado sus pa kanyaw tiligilong yung nakakali ka scheme de gowe katop gohe de mo na doon rutili kitop kirakien na ito de le so tili ki service tank yung chiyong giloro de kini ro pre ikini kami ko isa gohe le jingkit kia yung may kamad yung i wo din yung punyo de kini scheme scheme ko biang ka po isa wa pre ro ini Kini to kijing lai luti yong I, kam kinong mi kmat, kamon yaw ye kuntu ya kayo kakot, kachnong Mupyut, ka area Mupyut to kachnong ko man ka focus ba, hakamon o kuntu yak imlang kasalang, dayuy kachnong, kinigitaw na do kang muyong, man I kachnong kiwa chemjing habrok kiliang, yete ba Thuy kalat kamon nongkong kamon yoy ka jing start ina yoy ya ka papa primary school po 10% depan manika kam ka secondary school waka yung kababunong munong remila yopi katusodep hapo chwa kapor bo munong reming brang terpait katula the dep ka LP school takani ka jing lai luti gyong I manga kawa mentoy hakini sotali santali kisnem tangan na galyang yung kamu nong mi khamat yung on kakten de ban mia buram mal kalyang pri ginong Mupyut de pagi jing kerchan kau pura hakini election ko dat kayi ko sukalyang pri toki kam penroy I wa kular ha por election Oi pig Umbam di uyo, dayo. Oi pig skur, open biang, depan biang. Oi pig surok,
Pochnong uyok pi ciklur selisuk haulelak so ketendar haka pratrik ukut ka hakendetrik ukut ka goyau sang rong ya kini keserok ke yang pi kini to kiwa i kam ginong mikmat i dak lai cepat ba tengah kini to keburam markeliam pi buram pi nga David unity pi jet pi man nong mikmat nga buram pi deki kam ni mentah ke jaman toy yang kecnong. Tengah nak kalian kaya nga, hari ni opor, kambo ong ke engineer, kan tu ye piu sumarap kini aset yang ke sarkar, kiwan EGP, kinim to ki yang ke sarkar, ki umbam di to yang pi. Nga kan tu ye pi, amhoy upan pai tlu pi pai, dayu ki leng ki tau, kiwan jerong ke sos, ta bon sen. Kinong chong chnong ban pai thlo ki yo yo ki di han rem tip ki to ke ni to udo ko chnong ka tha tanga na kalyang kayo nga kan tu yo ip ki ji kre lang yo kre lang kajam kam yang ko chnong ka tha to do kat ni dang bun ki jingam kam ngai ba chi bun ki pro ai por election pen bet yu le ki te deb election meling han re maram boy mam meling kasamanong ka chnong ka jgai ni Lahkmen wato ka kasamanong ar klur ar phawilak da yo sanction sochna yo sangrong ar kilometer chiteng ya ka chnong kanito i kam ki nong mikmat i pai jgai kamon yo ye kuntu ya ka nik imlang ka salang yo kulang i yete bha phi kam no jong chnong ton ye kre lang na ka vi ka por ki ka por ka jing mam kam yang im to am kam do por election kam tam to santal ligisnem shipaut ligisnem lane hakivit van gisnem kyodam wan tanga na kalyang nga chimkhia kamon phi vorro ibada kular Paidbah mem tang kawi kawa anga det ba pok ka chnong mapot hapok area mo kai tibha snyawa kam kibru ton e ki kre lang to ye kre lang ne ba chipor kan ni bon ginong pensoy o ka yo ina je em lembe mamalele yo hi are kite to ki kenten o kite to kam tu kam ni kite to kenten kinia kai kinia penbe rai Paidbah kanim be deu de yu kani wajia Mupyut katte ka perthai de yu ka bro i wajia leban ka perthai de yu ka bro yete bha nga ha kani ka por taman ka chnong ka vitali ne bha i ki bro bro i mem wilo wabiang i mem wilo wabiang o ong wabiang ute nga te to man wi to nong thok wa nong kong hare i kam mon upen biang de i to de ye kre lang nei bha de kre lang uyo ai upangku ya ka chnong ayung kasem ka chnong ka thau kam ju ya kai konstitusi angrem rokawi daman ka kawaroi hado katte ka waku ha ka yo ka kot ka waku ha kilyang warok kam tam hi kam penroi hanrai snyau si never wai kini ko nang em ki was nyau si lai wai marmboi babun ki bro kwa kini ko tom dep ka chwa ka por Entau dep ki yo burom marmboi njo kwa buromo marmboi to ki kam to klam yang gemuput apa primary school yo snya bhaga uban chim ni go order yo extend ya ka classroom yang school building kamba nyaulak toh kani ka step uwai kani ka kawato kawachna ki langba ka JJM hapo kani ka chnong Mupyut wada pendep ki hapo chisnem don hi yo pendep ko ya ka chnong Mupyut berokawi kani to kawi niki yung kawal yo niki sos pa kanyot niki yung to yo lang di longan di
Thank you.